ćete vidjeti na više mjesta. Ovamo ću se obratiti na ovu. Odavde su već čarolije u tunelu. Rekao sam predmeti jake važnosti. Evo ga ponovno pokopac. Pa vidite, iz okola, u okolo, skroz pokopac. Pa rekli smo dole razgovarali o piramidalnim izručenjima, piramidama. Na satelitskom snimku. Pa vidite, na njegovom reljefu je to. Vidite, znači reljef doline. Pa onda težak je preko tonu. Što preko tonu? Pa betoniran sitnim granulama koje daju mu ogromnu težinu, masu. On je, i nisam pojasnio, iz početka smo mi smatrali, imaju dole 2 vodena toka. I mi smo mislili da je to bio problem, jedini problem u osnovu onih svih pogodnosti koje su dobili. Međutim, najvjerovatnije civilizacija je namjerno, ciljano tražila i vodene tokove. To ćemo spoznati kad budemo i unutra. Pa svi su važniji blokovi iznad vodenih tokova. Evo ga i on. Ispod njega je znači vodeni tok. Pa evo odgovora. Pogledajte strujanje zraka u dubini, hlađenje zida ovoga, pravljenje kondenza. Evo vidite. Znači ovo je kondens koji pravi taj vodeni tok, hladi tu površinu, tu ispod ovoga. Onda dalje. Pa pogledajte da je ovaj ima špicasti dio. Ima i ovaj, ima i ovaj. I onda plus dodatak, usmjerenje sa strane i to sve u ovome pravcu. Jedan, drugi, treći i ovaj. Znači sve u smjeru. Šta će reći? Tamo bi se trebalo nešto veoma bitno nalaziti. A rekao sam da mi se ne bavimo ovima, jer ogromno je to podhvat, vidjet ćete vi koliko je to na sili tih bočnih prolaza. Ovo čeka neka malo bolja vremena. Ovdje ima se kao naš današnji Y, ja ga zovem tako i moje kolege, kao Y, znak Y. A što naglašavam? On će nas pratiti cijelim putem. Njima je veoma bio značajan taj simbol, ali primijetili smo da je jesu. Pa pogledajte njegovu stranicu. Mi smo njega samo malo ovako radi izvoza materijala. I pogledajte vi njegovu stranicu. Ali evo, bolje vi pogledajte ovdje. Pa evo skeniranjem šta to dobije. A tu su podaci koji su na njemu. Evo vidite kako smo mi probali jedan ovaj bočni, malo dublje da uđemo. Pogledajte. Pogledajte. Nevjerovatno. Nevjerovatno, znači nizak strop. Evo vam prvi ovaj jedan blok sa opisan simbolom Y. Evo ga. Vidite Y. I špic usmjerava pravac. A ovdje imate i otisak životinjske šape. Vidite. Evo. Pitaj Boga duša draga koja su im bile. Ovo se izvozi radi oštećenja. Jedna ploča, interesantna, teška, nevjerovatno teška, pa pogledajte ona ima Y. Evo ga tu. Bezbroj simbola na njenoj je površini, ali je interesantna iz tog razloga što je veoma teška, a mala. Pa izljevana je od sitnih granula, znate. I zato je dobila ogromnu težinu. Također ima dosta simbola, možete malo probati ovako, samo malo da vam ne ispadne i da je ne do Bog da je razbijemo. Vidite kako je ta težina. Evo dokaza, ovaj novi simbol koji je napravio neki momak krampom, ne znajući da je unutra, pogodio krampom. Pa šta bi bilo da je bila obična ploča? Pa ona bi pukla u param parča. Sigurno. Evo šta je napravila tu. Pa do njega drugi također nije diran. I taj famozni beton. Ovo su pokušaj Hiltovkih mašina. Ništa, ovo nevjerovatno nam smeta, pa i vama, pa i ostali. Mi smo odustali, jednostavno vi ne možete ovo obiti. Čvrsto. Preko 4 puta je tvrđi od bilo kojih betona današnji. Opa, evo vidite koliko smeta. Idemo sad ovaj pravac, vidite formu bočnog jednog prolaza. Fantastično, pogledajte.
Pa idemo mi opet pravo. Dišite duboko, slobodno, namjerno vam govorim jer je zdravo. Znači što god možete dublje, dišite dublje. Ponovo bočni prolaz. Vidite drugi materijal, zatrpano sve. I oni se svode sve niže i niže. I ovdje bočni prolaz, nismo ga dirali. Ali gledajte sad šta smo našli. Pogledajte ovdje, malo gore na strop ili na plafon. Ovo je dvorana, galerija koja je 8 puta 6 metara. Pa pogledajte da su oni gore na strop je visok 4 metra. Pogledajte da su oni malterisani. Ovo isto da je podzemni grad bio dole. Pa vi upravo na travu ste vi. Kasnije kad sve spoznamo, vi ćete da ste vi blizu istine. Malo ćemo ovdje popričati kako se vi osjećate u tunelu. Temperatura je, znači ljeto, zima 12 stepeni. Zašto je ovako čist zrak? Pa iz jednog razloga, u stvari iz dva razloga. Prvi je razlog velika koncentracija negativnih iona. A upravo negativni ioni utječu povoljno na disajne organe. Imate vi svježinu i lako disanje. I povećan, kad smo mjerili prisustvo kisika ovdje, pa nevjerovatan podatak, gotovo 2% je više kisika tu nego vani. Kad to ukomponujete dvoje, kažu osobe koje imaju problema sa astmom, kad prođu kroz ove prostore, imaju dugoročno poboljšanje na astmu. Kažu neki ljudi čak ne moraju jedno vrijeme ni pumpicu. Ali ima još čarolija pa ćemo krenuti dalje. Onda meni je najdraže kad gosti kažu pa to mi je najdraže. Čarolije. Kako mu bilo onaj kuhar bivšoj ovdje, kao njegovno kuhar. Đura i njegove kućne čarolije. Nevjerovatno, kako je ovo dospjelo ovdje? Pa, znači, mi smo pričali odmah u putu dozdu da su sve našli materijal od kojih će izgledati tu. Ovo je teško čudo 8 tona. Ovo je tačno čudo. 8 tona, da bi ga izveli, oni su prvo njemu napravili dole postolje koje se vidi ispod. Pa dalje. Pa on je izljeven iznad 2 vodena toka koja sam ja pričao vama. Ciljano, iznad 2 vodena toka koji se križaju ispod njega. Znači, opet čarolija. Pa ima Y taj. Vidite. Nemojte vi misliti da je to puknuto. To je čarolija. Pa šta je ovo? Ovo je rijeka Bosna. Rijeka Fojnica. Ovo je ta dolina Visočka. One se tačno u dolini tu ulijevaju jedna u drugu i nastaje rijeka Bosna. A šta je onda ovo? Pa to su piramidalna uzvišenja koja sam pokazivao na satelitskom snimku i na onome malom bloku. Pa opet reljef ove doline piramida. Znači, vodeni tokovi rijeke i reljef. Pa nije ni to kraj. Ima pokopac. Evo ga. Evo ga. Znači, izokolo ima pokopac, pa opet čarolija. Vidite ovaj tu podijok, pa ovaj podijok i ovaj. Tu, ta 3 bloka, isijavaju veoma veliku bioenergiju. Nevjerovatno veliku koncentraciju bioenergije. Ovaj podijok isijava energiju u smjeru kazaljke na satu. Ovaj u kontrasmjeru kazaljke na satu. A ovdje instrument samo pokazuje vibracije, znači stabilizator. Onda opet nije kraj čarolija. Ovdje, u tom dijelu, dole, betoniran je nevjerovatan nekakav predmet koji je tu. Gospodin Semir Osmanović je najavio prije 10-12 dana da će doći ekipa stručnjaka jer vi ne smijete ništa dirati na površini dok se ne verifikuje ulazak u piramidu. Ali mi smo nestrpljivi pa ćemo probati da oni izvrše bušenje odozdu i da pokušaju ući tu, da se ubaci minijaturna kamerica, da se proba snimiti u čemu je riječ. Jer izgleda vodeni tokovi i taj predmet daju čudesnu energiju.
I kad vam kažem još da krak tunela izlazi Rakovica naselje kod Sarajeva i na 7 drugih strana Bobovac, Olovo, Vitiz. Pa šta je onda ovo? Pa ovo je ceremonijalno sastajalište kulture koje je to gradila. Pa ovo je jedna savremena klinika.